Bulanza kay gahatag gitan aton official representative from the governor's office no other than Mr. Banjo Buko nga papalisan ito akong Maanyag Gamadil na tourism officer of Llorente wala iba kundi Mrs. Marilyn Masi. Special karate dance number please. Mamagay ko sa tapan sa presence of Honorable Bomate. Banjo Bulanza,
Okay, kay tulo naman na bulat sa ikakatugalaan ay iton karayapan. Cha-cha music.